Ngiyalamukela bathandekayo kulesi sifundo sesithathu kuleli kota okhuluma lani umfundisi uJimlilo inxusa engilawubana bazivese. Mahla bezulu babukeli labalaleli kuzindawo zonke siyalamukela ngegama lika Jesu. Ngiyakholwa ukuthi izifundo lezi ziyaliphathisa lapha elikhona okhuluma lani ngokulayino simaphosa. Salubonani lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana kusona lesi sifundo sakuleli viki. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuba lethuba lokubana sikhuleke kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngamathuba osinika wona kubana sizwe okunye ngawe. Sikhulekela ubukhona bukaMoya Engcwele nxa siza kungena kusifundo sanamhlanje esichasisele ngcono amaqiniso asezwini lakho bese siphila ngawo. Sicela ukulungisiswa silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo ukuhlangana njalo kulesi sifundo sesithathu njalo lokho ngishilo ngaphambili. Isifundo salamhlanje siyakhangela ukukhanya, kukhanya emnyameni. Esingawuthatha ngokuthi sithi thina isibane sikhanyisa ebunyameni. Ngizanxusa ubana sifunde indiyana kufundwa ekhanda esifumana kuJohane 12 ivesi ngelika 35. Johane 12 ivesi ngelika 35. uJesu wabatshela wathi, liseza kuba lakho ukukhanya okwesikhatshana esithile. Hambani lapho liselakho ukukhanya ubumnyama bungakaligubuzeli. Umuntu ophumputha emnyameni kakwazi lapha aya khona. Umuntu ophumputha ngaphi? Emnyameni. Emnyameni kakwazi lapha njani? Aya khona. Uma sibala leli ivesi kulasexwayiso bani maqondana lokukhanya njalo futhi maqondana lobunyama. Ngamafitshane lapha singathi umuntu anti sithinta ukuthi umuntu osemnyameni uyabe phumputha kakwazi lapha yakhona. Asithi ububala kukhanyisile kulamagetsi usemarumini lapho khona nxa amagetsi esehambile sokusiba mnyama usuphumputha usudinga itorch usudinga isibane ukuthi ukhanyise. So nxa ungelaso isibane uzabuphumputha ukuthi ubone ukuthi ngiye ngaphi. So udinga isibane okulilizwi lika Kristu. Okay, isibane izwi labani lika Kristu. Omunye ula kuphi? Sinanzelela ukuthi nxa singayifunda indaba sithola ukuthi ngamazwi akhulunywa nguJesu lapha ekhuluma kubafundi bakhe ukuthi ngokwesikhatshana nje wayeza kusuka phakathi kwabo esefile. So ngaleso sikhathi esesephakathi kwabo kwakumele bathatha amathuba ukuthi konke ababengakubambisisa kuye bakubambe ngasona leso sikhathi. Esikutholayo ukuthi uJesu futhi uyikukhanya, ilizwi lakhe liyikukhanya. Lathi balaleli lababukeli kuyisikhathi sokubana sithathe amathuba wonke ukubana sifunde izwi likaNkulunkulu ngoba ubunyama busibekele umhlaba. uJesu uyikukhanya, izwi lakhe linjani? Liyikukhanya. Ufuna ukuthi Ayesebekuthintile ukuthi nxa umlobi akulethayo lapha ukuthi ukukhanya emhlabeni ngicabanga mfundisi ukuthi umnyama ogubuzele umhlaba ngolethwe yisono. So ukuza kukaJesu yes kulethwe yisono umhlaba wonke usemnyameni. So uJesu nxa esiza ufika asuse lobo bumnyama ngoba yena eyikukhanya. Lelizwi lakhe ngoba yena ungulizwi nguye okhanyisayo. Kusitsho ukuthi kusukela lokho okutshiwo nguMandlo kusukusela ngethuba uJesu efikile lelizwi lakhe kuze kuzofika kulona leli thuba esikilo sifanele ukukhanyiselwa yilo leli lizwi. Uma sikhangela incwadi kaSambulo, incwadi kaSambulo iyathinta ngomubi. Ibisiletha umfanekiso kaDrago lenyoka. Limfanekiso inga iveza mpawu bani waSathane. Kuyini esikufundayo ngoDrago, igama kaDrago, kuyini esikufundayo ngokuba inyoka kwakhe.
Masikhangela udrago lapha sinikwa umuntu obhidlizayo. Umuntu obhidlizayo. Lesibonelelo sika John 10 lapha ukuthi ngayisela kumbe umuntu ngayibuya. Ubuya ezotshontsha abulale. So udrago ngumbhidlizi. Okay. Okunye esikutholayo laphana nxa evezwe njengesepenti kumbe inyoka isebenzisa ubuciko obukhulu kakhulu ukuthi idukisa abantwana bakaNkulunkulu. Lizananzela abalaleli ukuthi isifundo sesalamhlanje esiyangena phakathi kwaso njengoba selizwile bekhuluma ukuthi omubi ufaniswa lo drago abuyafaniswa kanjani lenyoka. Zananzela isifundo salamhlanje indlela udrago asebenze ngayo ukubhidliza, indlela inyoka esebenze ngayo bana ilethe ubuqili elizweni labani likaNkulunkulu. Kwenzakalani empilweni zamaKristu kwenzakalani empilweni zamaKristu emva kokufa kwaKristu okuhambelana lomfanekiso kadrago lokuhambelana lomfanekiso kanjani wenyoka. Ungafunda kuhle imbali yebandla mfundisi uJesu esanda ukusuka lapha. Kuthiwa ibandla langena phakathi kokuhlukuluzwa okukhulu kakhulu. So ukusebenza kukaSathane njengodrago ehlukuluza ebulala ebhidliza abantwana bakaNkulunkulu. Sihle sikubona uJesu ehambileyo. Kuhle kubulawe oStefani, kubulawe oJohane ama disciples kaJesu, oJohane befakwa ezihlengeni. Right. So uSathane uvelile njengombulali lomdilizi webandla likaNkulunkulu esebenzisa uchuku. Yes, imbali yasitshela ukuthi even kule sikhathi okuthiwa i-dark ages, umhlaba ongazange udlule kiso esesabeka kakhulu, lapho ilizwi likaNkulunkulu lalisusiwe, abantu bebulawa abaningi kakhulu, ama-millions lama-millions. So kuyindlela uSathane ayisebenzisileyo kulimpikiswano enkulu ukulwisana lokudiliza ibandla likaNkulunkulu. Right. Ungayifunda kuhle i-great controversy uchapter 3 ukhuluma ngethuba kwezomnyama kwezokukholwa. Right. Ukhuluma ukuthi uSathane uthe sebona ukuthi indlela leyi yokubulala yokwenza ayincedi ngoba amaKristu wayesithi nxa ebulala abantu besemlilweni abanye besentolongweni abanye besenziwani kuthiwa babe siba baningi ngamandla. Omunye wazi wakhomenta ukuthi isiKristu ngani yintanga anti igazi lamaKristu liyintanga nxa igazi lithontela phansi isiKristu siyasprouta sibe siningi. So wasesenze elinye icebo manje esibona khona sengena njengesepenti njengenyoka esesebenzisa ubuciko ende imbali ithi ubuciko abusebenzisayo yikuthi ame ukubulala amaKristu abesesiba lendlela yokuthi ahlanganise iqiniso alifaka amanga itshefu yamanga. So okubizwa ukuthiwe i-compromise ukuhlanganisa ukukhanya lomnyama. Ibandla ngithe mfunda lapha kuthiwe ibandla ngalesi sigaba mfundisi sobucili lalisengozini emangalisayo ngoba itshefu yayingakhanyi ukuthi itshefu yabulala. Ababeyikhangela inkohliso bebucwadlana babebona ngani iqiniso. Kwamukelwa imfundiso ezingekho embhalweni, kwamukelwa lokhu lalokhuyana. So uthi lapho umlobi uthi ukufakwa ejele, umlilo, ukubotshwa kwakungcono kwakuyisibusiso kule compromise. So kuthi ukuthi isiqongo mfundisi kodwa lingahambi lonke. Uyayibona ifaniswe lendlela uEva aqilwa ngayo ukuthi wenziwa wabone ngani isihlahla silungele kumenza abe njengoNkulunkulu. So ubuqili buyingozi kakhulu mfundisi kule nkemba. Siyabonga. Utsho ukhuluma amagama amahle amanengi aqinisayo futhi njalo futhi alemkisayo. Uveze ukuthena uSathane wabhidliza abantu wababulala abantu abaningi. Nxa kwakusenzakala lokho sikhunjuzwa kunokusikhumbuzayo nxa sikhumbula amazwi akaJesu Kristu awathembisa abafundi bakhe lapha athi khona bheka ngizakuba lani kuze kube sekupheleni. Siwabona egcwaliseka njani ngezikhathi impilo yabafundi
ingena ebunzimeni ekubulaweni lakho konke akubalisileyo. Mfundisi, uNkulunkulu ilizwi lakhe kaliweli phansi. Yeah. Angakhuluma ulutho uyalwenza. Mina ngilombuzo lapho uthi ukhangele ukuthi kwenzakala njani. Ngeke sikhangele indaba ikaJohn Huss ngesikhathi sokuvuselelwa kokukholwa. Ukuthi ukhona yini umuntu ongama phakathi komlilo. Umlilo oqinisileyo. Ayikhona ibekbelieve, right? Ahlabele ingoma. Athokoze. Ame umzimba usitsha mfundisi kahlabi imkhosi kakhali kodwa uyahlabelela edumisa uNkulunkulu. Khona lokho kuyibufakazi bamazwi athi ngilani kuze kube sekuphelile. Kuthi uNkulunkulu phakathi komlilo wayelabani wangena lawo. Njengethuba labo la 3 Hebrew boys. Yeah, i4th man eyabonakalayo. So uNkulunkulu kusivezela ukuthi uyaligcina ilizwi lakhe. Limba liyasivezela ukuthi loba basesemgodini yezilwane bekuma stadium bedatshulwa zingwenyama uNkulunkulu wayelabo yikho bama kwaze kwaba sekuphelile. So singaqinisa njani abantwana bakaNkulunkulu empilweni namhlanje abangena phakathi kwezilingo ezehlukeneyo? Usesithile ukuthi abanye bangena phakathi komlilo owusidla inyama yabo bahlabelele kodwa uJehova wabanabo. Singaqinisa njani izihlobo zethu ezifuna njalo nje ubona zikwazi ubona phakathi kwenhlupho uNkulunkulu abachiyi kodwa? Siyakhangela even umumo esiphakathi kwawo esibhekane lawo khathesi. Izulu kalikho. Ithemba esilinikiweyo. Kunjalo kunjalo mfundisi. Abantu ithemba khathesi sonke sesingathi kalikho. Kodwa sithenjisiwe even ngaze sifunda uMateyu 24 ukuthi kuzakuba lendlala ngezinsuku zokucina. So lapho esikuthenjiswa kakhulu ukuthi nxa konke lokhu kusenzakala sokusivezela ukuthi incwadi eliBhayibheli iliqiniso. Lokho ekukhulumileyo kumele kunjani kugcwaliseke. So laphana sike sathinta ngomubi uMsisi Mhlanga uthintile okunye laphana ukuthi amanga ayagijima masinyane. But khathesi even iBhayibheli silokho sithinta ukuthi labhalwa ngabantu kodwa sokusivezela soba ngasibona even imvelo khathesi nxa kunje kuyagcwaliseka ukuthi lokho kubhalwe la kuqinisekile. Indlala sike umkhuhlane engayilaphekiyo sike sayibona iCovid-19. So ithembe engilinika ababukeli labalaleli ukuthi uJesu lokho akukhulumileyo kuliqiniso. Yes. Uma lathi lasebunzimeni akumbalele uJohn 14 verse ka6 leJohn 8 verse ka44. Usingangafundi khonapho sizananzelela ukuthi uNkulunkulu balaleli lababukeli ukhona phakathi kwethu ngesiqu sikamoya engcwele. Yikho ubona babe siba lesibindi engozini lathi isibindi singasithola siqiniswa ngumoya engcwele. Ukhona bakamoya engcwele. Siyabonga lokho kakhulu. Akusibalele uJohn 14 verse 6 noJohn 8 verse 44. 14 verse 6. Yes. uJesu waphendula wathi, mina ngiyindlela njalo ngiliqiniso lokuphila. Ngakho oza kuBaba ngaphandle kwami. 8 verse 44. John 8 verse 44. Yeah. Lingabakayihlo uSathani ngakho lifuna ukusenza isifiso sikayihlo. Wavele waba ngumbulali mdabuko wakhe. Kazema eqinisweni ngokuba uvele engelalo iqiniso. Uthi nxa ewaqamba amanga akhulume ulimi lomdabuko wakhe ngokuba ungusomangasi loyise wamanga. Ivesi awuqala uthi yena uyindlela kanjani Leqiniso. akekho ngakubaba ngaphandle kwabani kwakhe. Yiwuphi umahluko phakathi kwesimilo sikaJesu lesimilo sikaSathane esukuthola kuwona la amavesi esangamana siwabale kathesi? Okunye singakuthola laphana yikuthi uJesu yena nguye umsunguli weqiniso. Umsunguli weqiniso. Isitha yekelani sithi yisidalwa. Ngaye isidalwa uletha inkohliso. So njengabantu sometimes siyathanda ukulalela umuntu kulokuthi nxa sesiphakathi kwezinhlupheko siye kumlimi. Ukhona lo Right. Okunye okuveziweyo kuJohn 8 laphana uveza ukuthi nguye umbulali. yeah. uSathane ngumbulali
kodwa uJesu uyimpilo. Yes. Mina mfundisi ekuqathaniseni lokho elikubuzileyo mfunde enye into Alright. ukuthi izinto lezi vele uJesu lo Sathane kuparallel, like kuhamba eceleni eceleni kakuhlangani. So kuthi ukuthi ukukhanya lo mnyama kakuhlangani. So into eyenziwa nguSathane ebandleni likaNkulunkulu esefuna ukuhlanganisa izinto le yikho yaba yingozi kakhulu ebandleni likaNkulunkulu. So yikho ezama ukuthi uSathane akwenzayo mfundisi engumqambi wamanga uyazama ukuthi lokho kuliqiniso akuphendulele, uyakuphendulela. So usebenza ngendlela eziningi kakhulu ezokuthi iqiniso lingami licace liliqiniso. Abaningi emhlabeni sebeduhile ngendlela enjalo yona leyo. Ngifuna ukubuya ku Mrs. Nhlanga lapha, even singakhangela ekuqaleni uAdam lo Eva. Yeah. Siyananzelela ukuthi isitha sabuya saliphendulela iqiniso ukuthi alikufa lani Lokufa. la namhlanje ngeke ngibona isibonelelo ebantwaneni mina abami abantwana ukuthi bayathi bedlala lapha uzwe ukuthi kathi ngubani oyenze lokho lwana hla point ukuthi ngubani yena enguye. So lakathesi indaba yokukhomba even lemhlabeni kona lapha ukuthi uhlupho nje bana luningi, so ukuthi lubangelwa ngubani siyakhombana but kusukela khona lapho ukuthi umsunguli isitha siyaqila, but iqiniso nxa singaphila ngoJesu oyimpilo ngeke siqalise ukukhangela komunye umuntu, sikhangela kuJesu kuphela. Sinanzelela ukuthi nxa sikhangela ubuqili bukaSathane ngumuntu olaziyo iqiniso, nxa elazi abeselitshintsha kancane okokuthi nxa ungananzelelanga sungabona ngathi Liqiniso. yikho kwezinye izikhathi umuntu nxa eqamba amanga mfundisi sijayela ukuthi singamlaleli. Ungavela uhluza ukuthi ubani ulamanga la nxa ekhuluma sokumele ulalelisise ukuthi kawuqilwa. Kulusizo ukuthi njengabantu kwezinye izikhathi sizibona lo mqambi wamanga sesikubona sengazathi kuliqiniso izinto azikhulumayo. Lokho uveza ubuqili bakhe. Akungibalele uZakha ngo-23 esincane ngo-23 uphinde ubone uJohane ngo-17 verse la 17. Ngayithwala ivuma ngabala lo John 8 verse 32. Kodwa ngikufuna kakhulu ubana sizwisise ukuthi lama verse azawabala ahambelana ngaphi kulawa mazwi ikakhulu ngendaba yeqiniso likaNkulunkulu. Lama verse wonke alankulumo bani ethanda ubana ihlangane ndawo thize. Zakha 23 verse 23 lo John 17 verse 17. Verse 23. Yeah. Thenga iqiniso ungalithengisi. Yeah. Zuza ukuhlakanipha lokuzikhuza lokuzwisisa. John 17:17. John 17 iverse lingelika 17. Yeah. Bangcwelise ngalo iqiniso. Ilizwi lakho liliqiniso. Right. Awuthalo John 8 verse 32 sizwe ukuthi lama verse la alenkulumo bani ethanda ungani yabambana esixoxa ngayo. Verse 32. Ngakho lizalazi iqiniso njalo iqiniso liza kulikhulula. Asixoxeni. Kuyini esikufumana kuwo lama verse okuthanda ukuhambelana. Aletha mcabango bani lama verse? Yeah. Amavesi lawa mfundisi akhuluma ngeqiniso. Akhuluma wonke athinta iqiniso. Yeah, mina engxenye singakubuza ukuthi iqiniso liyini. Sike sathinta ekuqaliseni lapho ukuthi uJesu uthe yimi indlela leqiniso. Yeah. So amavesi lawa aveza ukuthi bekufanele ukuthi nxa simamukela uJesu siyazi indlela yelizwi lakhe. Yikho kodwa okuyisiphephelo sethu, yikho kodwa futhi okuza njani okuza sithungamelele empilweni. Umlobo uthinte enye into lapha mfundisi ukuthi uSathane usebenzisa indlela eziningi kakhulu ukuthi leli qiniso alivubavube. Ngithande enye into kuthiwa uyacreate even uyadala ukuthi abantu balithandabuze ilizwi likaNkulunkulu. Yeah, ukuthi uNkulunkulu utsho njalo. Angafika buze kuEva
uNkulunkulu utsho njalo. So abantu baze size sesehluleke ukuma sithi ye uNkulunkulu utshilo. So sile challenge lapha ukuthi uNkulunkulu amaKristu ungenza nifikele ngumbuzo usaphendula lapho ukuthi yena pho singamnqoba njani usathane nxa ele nkulumo njengazonke kanti uKristu wanqoba njani qedisa isiphemekana okay ngiyenxe ngokuthi so sile challenge lapha mfundisi eyokuthi kufanele ilizwi likaNkulunkulu silazi silikholwe ngoba singekela ukulifunda silikholwe vele usathana uzasidukisa indlela othi wena ngike ngalazi iqiniso kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi ngilifunde. Yes, yikho phela nxa ngilifundile mfundisi usathana ngaletha inkohliso ethile ngizaqondana laye ngokuthi ilizwi lithe indlela uJesu anqoba ngayo. So kuthi ukuthi nxa uJesu esithi lo nqobayo uzaphiwa lumvuzo njengoba mina nganqoba. So uJesu indlela anqoba ngayo yikuthi ame ngokuthi ilizwi likaNkulunkulu litheni athi kulotshiwe. Lo sathane kodwa mfundisi akumelanga sikubalekele ukuthi uyalazi iBhayibheli. Student seBhayibheli elazi kuhle. So yena umsebenzi wakhe yikulisinterpreter kumbe afake ingxenye yalo angaliqedisi. Ngiyake ngithande leyi mana nikisibonelo sokufaka ingxenye. Liyana ethi ngabone ku Ecclesiastes ethi jabula nsizwa ebutsheni bakho. Right, uyayigcina khwapha. Kodwa yona iqhubeka isithi ube kwazi ukuthi zonke izinto zizalethwe kwahlulelweni. Uyayibona indaba? So usathane umsebenzi wakhe mfundisi usesiqongweni kangaka ukuthi bekudinga ukuthi sizuze umoya oyingcwele nxa silifunda asichasisele. Nxa esiza ngemtshoko yenhlupho lezilingo thina sime ngokuthi kulotshiwe. Ngithanda ukuthatha lokho balaleli nxa silalele kudinga bona ilizwi kaNkulunkulu silibale silikhole amazwi akhe ogcina lapha athona uyafuna ukukhona kanjani bukamoya oyingcwele. Yes, inkosi kayisize bona selizwisele ilizwi kaNkulunkulu asike sixoxa ngendlela usathana azame ngazo ukutshintsha noma ukuchaza kabi izwi likaNkulunkulu. Lokho sekuphendulile lokho kodwa asikukhangeleni empilweni yethu lathesi. Sinanzelela ukuthi mfundisi kunengi sibili okumele sikunanzelele. Ungakhangela kuGenesis 1 laphana ivesi ingeka 27 ithi ngakho uNkulunkulu wamdala umuntu ngesimo sakhe wamdala ngesimo sikaNkulunkulu wadala owesilisa lowesifazane. Nxa sesiqhubeka sesiphila sesisiza ukuthi hayi kulomcabango obuyayo ukuthi sungazikhethela ukuthi mina ngikhetha ukuba ngowesilisa kumbe owesifazana kube yichoice yami engizikhethela khona. Abanye baze bathi even noma lakhathesi kula amaphathi lana abanye abajayele ukwayenza ukuthi siyabe siveza ukuthi umntwana ozazalwa uzaba ngumfana kumbe beyinkazana. Abanye sebekuvala ukuthi hayi lapho suphambanisile ule right ukuthi lo ozazalwa uzabuya khetha. Njalo kulama Ulemfundiso ezinjalo nje ukuthi amaphathi afakwayo ukuthi khathesi sizakwambula ubulili bomntwana. Akusavumakali khona lokho ngesizathu sokuthi sesakuthatha sathi thina ubulili uyazikhethela. Yikho la nxa sesibhala lamafomu akusabi lokuthi male female wesilisa wesifazana. So kusiba kunengi sokuthi sokumele uvula amehlo sungakhetha okungayisikho. So mfundisi ukusekela nje abanye ukuthi bathinte isigaba lesi okufikayo lapha even nguDeepening uthi lapho sivuka lapho silala kumele sifundilizwe. So lapho okubuyayo kimi phakathi kwale impikiswano esikiyo babukeli labalaleli yikuthi asifundisane nini iBhayibheli kube yile silibala ekuseni sivuka njengezikhali zokuthi nxa usemasimini uthatha ihloka lekhuba iBhayibheli lalo kalibe njalo singakayithwala imisebenzi yethu sithwale ini iBhayibheli sivuke silibala silala silale impilo zethu. Yazi umaphosto ngikhumbuza mfundisi nxa ethinta lokho
ukuthi usathane ule indonsele esabekayo. Khangela ukuthi umlobo usivezele lapho ukuthi ngesikhathi sokuhlukuluzwa kwamaKristu lalesiyana isithenge sokuxubanisa. Kule thuba le dark ages elasukusela ku538 lisiya ku1798 ithuba lomnyama. Kwakuthiwa lithuba lomnyama ngesinye isizathu ukuthi ilizwi likaNkulunkulu kuthiwa lalingavunyelwa. iBhayibheli leli lalingavunyelwa ukuthi abantu babe lalo, bangavunyelwa ukulifunda. Kodwa khathesi khangela usebonile ukuthi abantu iBhayibheli selifikile ebantwini ende seliline ngefoni nonke umuntu lalo. Abe sethatha umuntu amgcwalise ngokumele akwenze kala thuba lokulifunda. Fundisa ama-version dinaleli amangayi kodwa ukuthi ngiwathathe ngilifunda. So sisempini eqhubekayo usathane lokheletha izindlela ezintsha nsuku zonke ezokuthi asisuse embhalweni kaNkulunkulu. Asike sikhalele ezinye izixwayiso zikaPaul lapha imisebenzi ngo-20 verse ka-27 kusiya ku-32. Imisebenzi ngo-20 verse ka-27 kusiya ku-22. Sibona sikhangele izixwayiso zikaPaul maqondana nale impi enkulukazi. Verse 27. Right. Phela kangithikazanga ukuchumayela kini yonke intando kaNkulunkulu. Zilindeni lina kanye lawo wonke umhlambi umoya ongcwele olenze laba ngabaqapheli bakhe. Wobani ngabelusi bebandla likaNkulunkulu alithenga ngegazi lakhe. Ngiyazi ukuthi nxa sengisukile lapha izimpisi eziphangayo zizakuza phakathi kwenu ziwungenele umhlambi. Laphakathi kwenu kuzakuvela abantu abazalihlanekela iqiniso ukuze babuyele kubo abanye abafundi. Ngakho lihlale liqaphele. Khumbulani ukuthi okweminyaka emithathu kangizange ngiphumule ukuxwayisa omunye lomunye wenu ubusuku lemini ngenyembezi. Khathesi ngilinikela kuNkulunkulu laselizwini lomusa wakhe elilamandla okulakha lokulipha ilifa phakathi kwalabo bonke abangcwelisiweyo. Siyabonga. Nxa silalela amavesi ade bhala kathesi yiziphi izixwayiso umpostoli uPaul azinikeza abaholi bebandla lase-Efeso mayelana nokuhlubuka okuzayo? Ubaxwayisa ngaziphi izinto ezimbili ezithandana zikhathaze ezibakhathazayo azibona zinyenyela ibandla likaNkulunkulu na? Esikuthola lapha ukuthi impisi eziphangayo zizakuza. So nxa sikhuluma ngempisi ukuthi kuyabuya ukuhlukuluzwa kwamaKristu. Impisi vele ngekuhlukuluzwa. Iyabe izohlukuluza. So lapha sinika ukuthi silimuke njengamaKristu. Uthi yena kangiyekithisanga lutho. Kangizange ngayekela ukulixwayisa. So iBhayibheli liyasixwayisa ukuthi singayekela ukulifunda wabukeli labalaleli sisengozini yokuthi sizaphonga ukuthi kungabuya leli ivangeli sidudulwe yilo. Ekugcineni la nxa sokubuya ukuthi sihlaselwe singakwanisi ukuma. So iBhayibheli liyisivikelo lenelisa ukuthi loba impisi eziphangayo sezibuya singagijimi sikwazi ukuthi silesivikelo. Ukungezelela komakuphoso okunye kwesibili okuthintwayo yimfundiso yamanga ezakungena phakathi kwebandla likaNkulunkulu. Okay. So siyabonga abakuthintayo kulokhe kusibuyisela kusingeniso sethu ukuthi uSathane uvezwe njengodrago uyabulala njalo uvezwe njengenyoka uyakhohlisa. Right, umlobi mfundisi uveze ukuthi ngesikhathi lesi kulapho kuthiwa isiKristu sangena kumaphalasi. Bantu antu Jesu wayechiye ethenga kho hambani lichuma ilivangeli. So bathe behamba bechuma ilivangeli basebehlangana lembuso weRoma ngithi kulokukhonzwa kwezithombe. So kuthiwa uSathane akusebenzisayo kathesi ukuthi ivangeli lingene lamukelwe ngamakhosi omhlaba ukodwa bale ukulahla okwezithombe inkolo. Yes. So khona lokho kwangenana isiKristu lekukhonzwa kwezithombe. Yikho lapho esibona khona sokungena imfundiso ezifana lokukhonzwa kwezithombe kungena esiKristwini, ukubhabhathizwa kwabantwana kungena esiKristwini,
ukuthi umuntu kafifi umuntu uyaqhubeka ephila nxa engazefe uyaphila kwenye indawo ukuthi umuntu eternal torment. So kwahle kwangena mfundisi isiKristu sabambana lali imfundiso yayivele khona even ukuthi isonto lilusuku olungcwele lokukhonza. So izimfundiso esibona uSathane ezisebenzisile esingazitholi izisekelwa ngumbhalo. So yikho akutshoyo lapho uMpostoli Paul ukuthi impisi eziphangayo abesethinta lokuthi bazaletha lokho okuzakhohlisa ibandla. Hayi asemphambili bathandekazi ziningi indaba ezingasiphathisa ekukholweni le sizimukiswayo. Akungifundele uJohane ngo-17 verse la 15 kusiya ku-17. John 17 verse 15 kusiya ku-17. Johanne 17 verse 15 kusiya ku-17. verse 15. Yeah. Umthandazo wami kawusikho ukuthi ubasuse emhlabeni, kodwa ukuthi ubavikele komubi. Kabasibo bomhlaba njengoba lami ngingayisiwawo. Bangcwelise ngalo iqiniso, ilizwi lakho liliqiniso. Njengalokhu wangithuma emhlabeni, lami ngibathumile emhlabeni. Ilizwi lakho linjani? Liliqiniso. Ngasibala lamavesi kuningi esingakuthola kuwo. Kodwa lizwi bani esiliphiwa nguJesu mayelana lokuvikelwa ekukhohlisweni kukaSathane lokukhohliseni kukaSathane. Ngabe silalela amavesi kuyini esikutholayo? Sithola ukuthi okuzasivikela kuphela lilizwi likaNkulunkulu kakule esinye isivikelo esingaba laso balaleli lababukeli ngaphandle kokubana sifunde lona leli lizwi lathi njengoJesu sithi kulotshiwe ukuthi. Esikutholayo ngingezelela lapha ukuthi iBhayibheli yilo kuphela elisivezela impilo yethu lokuthi savela ngaphi. So isivikelo esikhulu kubabukeli labalaleli yikuthi siyale sigxilile ukuthi kulotshiwe ukuthi. Lokho kuvele ukuthini sikuphile sifuna ukuphila ngeBhayibheli ngokwentando yeBhayibheli. Nawe ukhuluma ngoba siphile ngeBhayibheli kungenxa yani iBhayibheli lizondakala na njalo liqakatheke kangakanani empilweni yomKristu na? Sike sawuxoxa ngovikeleka lokuyokuningi kodwa asinabeni ikakhulu kule ndawo ukuthi kungenxa yani iBhayibheli lizondakala kangaka. Sike sathinta mfundisi ukuthi kulethuba uSathane ake hamisa ukuthi iBhayibheli libe khona ezandleni zabantu balifunda. Injongo kaSathane ukuthi sithe sikhula koma amabandla iBhayibheli lingathintwa umuntu kazana. Yes. So uSathane injongo yakhe mfundisi ngoba iBhayibheli liveza ukuthi uNkulunkulu ngubani. Ngoba lisivezela ukudalwa kwethu lokusindiswa kwethu. Njalo limkhupha imask. Liyamchaya egcekeni uSathane ukuthi ungubani. Ngoba sikhumbuleni siqalisa isifundo seGreat Controversy sathinta ukuthi impikiswano leyi uSathane uthi uNkulunkulu mubi. Yes. So ilizwi likaNkulunkulu lizoveza kakuhle ukuthi onguye omubi ngubani. So uSathane uvimba leyo nto ukuthi abantu babe mazi ukuthi uyisimo bani. Le ndlela asebenza ngayo ukudiliza impilo zabantwana bakaNkulunkulu. So yikho ezama ngendlela zonke ukuthi iBhayibheli singalifundi lothando lukaNkulunkulu singafinyelele kuliqedisise. Ukugcwalisa kuMrs Mhlanga lapha. Asithathenini i-fake money imali engaso mali original. iBhayibheli anti nxa ufuna ukuthi ubone nxa usebenzisa i-detector anti iyaveza ukuthi le original le fake. So isitha sibalekele ukuthi iBhayibheli liyembula ubuqili besitha. So thina singayekela ukubali ilizwi likaMlimu. Isitha ngeke sembulwe ngoba iBhayibheli lisivezela uthando lukaNkulunkulu lokusihlenga lokusisindisa then libe seliveza inkohliso yesitha. So iBhayibheli liyasincedisa singaphila ngalo liyaveza ukuthi lona liyimpilo. Siyabonga ngithanda into ye-detector liyakhuluma ngayo. Yeah. Usister White lapha bhala khona nge-safeguard ukuthi umbhalo yodwa
ozasivikela uthi ilizwi likaNkulunkulu yileli dictate era asingeke siyazi mfundisi inkohliso ngaphandle kokuthi sifunde iBhayibheli yikho ukuthi into ngumaphoso ukuthi yona imali vele eyifake awungeke ube yazi ngaphandle kokuthi eyioriginal impawu zayo so ungathi ukuthi hayi lokho ngefake original kakhulu lokho kudinga ukuthi si-challenge abalaleli mfundisi ukuthi usathane asekusebenzisa lezi insuku sikhulumile ukuthi iBhayibheli silithwele ngezandla silithwele emafonini silithwele kuma-laptop kodwa siyazinika ithuba yini elokulifunda lokuthi ke sizinike ukucabangisisa ngezinto ezimangalisayo ezivezwe elizweni likaNkulunkulu ezitsho ukusindiswa kwethu usathane asekulethile lezi insuku iku-occupy izikhathi zethu sibhizi mfundisi siyale lale alethe lokho alethe lokho siphatheke kakhulu ngezinto ezidlulayo ezingeke zisisindise so isixwayiso engisilethayo kithi babukeli labalaleli ukuthi ake sithini khwimilile empilweni zethu eziphatheke kangaka kasike sizinike ithuba lokuhlala phansi siyidinga intando kaNkulunkulu bese siphepha elakeni esiphakathi kwalo ukungezelela khonapho lapho Mrs Mhlanga athinta khona silazelela ukuthi impilo inkulu kulalokho esingakucabanga kwezinye izikhathi sengakuyekela uthatha iBhayibheli uqine ngokuthi mina nginguye Testament elidala kodwa uchiye elitsha umbubambelele kwelitsha uchiye kwelidala sinanzelela ukuthi balaleli lababukeli iBhayibheli silithatha ngokugcwala kwalo lilizwi likaNkulunkulu liphelele linjalo sikhona phana mfundisi ngifisa ukugcizelela lokho ukuthi isibhamu sangempela liBhayibheli okudingakalayo ukuthi lona yilo futhi elisifundisa ukubana silunge lokubana kule ndawo lapho elisola khona thina njengabantu isikhathi esiningi asifuni ukuthi kuthiwe lapha uphambanisile but iqiniso lonke phezulu kwakho konke asicele nini njengoba lo nyaka sikhuluma ngePentecost 24 siucela umoya wona lwana ukuthi uthelwe sikhule ngazo zonke izikhathi sizaba lesivikele esikhulu siyabonga nxa sikhangela umhlabeleli kanti umhlabeleli wethu ngicabanga ubani ngokubaluleka kwelizwi likaNkulunkulu ecebeni losindiswa asike khala amavesi ambala Amahubo 119 ivesi ka 105 levesi ka 116 lika 130 lika 133 u105 ka ukhuluma ngani bathandekayo ilizwi lakho lisibane nyawo lakho lisibane lokukhanya 116 ukhuluma ukuthi ilizwi liyimpilo yes u130 ke sisa uqedisisa 130 benika ukuqedisisa u133 asike sikuhlanganisela amakhozo lawo encane ngasibalela ngamafitshane siqale 134 133 qondisa izinyathelo zami ngokwelizwi lakho kakungabi lesono esingibusayo uletha mcabango bani ngelizwi likaNkulunkulu susela ku105 ku116 lo130 kunesekuzule sike sakhuluma ngokuthi umhlaba usemnyameni ngenxa yesono so ilizwi likaNkulunkulu yilo elisisusa emnyameni lisilethe kukhanya ukuze singampumputheki akumbalele uzakha ngo16 verse 25 lo Judges 21 verse 25 Izaga ngo16 ivesi ngelika 25 kukhona indlela ebonakala iqondile emuntwini kodwa ekucineni ikhokhelela ekufeni right uJudges abehlula yithi 21 verse 25 lapha ngizamona sikhangele ubona iqiniso likaNkulunkulu aleyamanga kuphela emcabangweni yomuntu sithini ngengqondo zomuntu uzakho ngo16 verse 25 uthini esesimbalile kule ndlela ebonakala ngathi ekuphileni kodwa wena isithungamela ekufeni sithe Judges 21 ivesi lingelika 25 laphana
ngalezo nsuku abako-Israyeli babengela nkosi, umuntu wonke ezenzela ayekubona kulungile kuye. La mavesi asikhanyiselani ngamaqhinga kaSathane empilweni zabantu, engqondweni zabantu. Kule ndlela ekhanya inhle emehlweni abantu, kodwa isiphetho sasinjani? Siyekufeni. Kanti leli sibili thina kwakungela nkosi ngalezo zinsuku. Balophila njengalokhu bebona ngaphi emehlweni zabantu. Wena sikufunda ngala mavesi asikhanyiselani, sidobhani kula mavesi. Ukubonisana kwabantu ngaphandle kwemibhalo kuyafika kuba le kufike ekucineni umuntu uyaphelelwa ngoba ngumuntu. Kodwa nxa sesibuya kuNkulunkulu ukuthi indlela kaNkulunkulu ihlezi isobala, i-end yakhe ingunaphakade, but umuntu lesiphetho. Ukuthi kuyingozi ukuthi singabantu sifiphele, sibulewe yisono, umcabango yethu lokukhangela kwethu ufiphele kulinyazwe yisono. So kulapho sicabanga kumbe nxa sisenza izinto kumele siyeqondanisa lelizwi likaNkulunkulu. Singacabanga kuye elizwini likaNkulunkulu sibone ukuthi kuyahambelana, ngoba ekucabangani kwethu sesingalahleka njengabantu abawileyo. Kanti vele impilo ilwelwa ngaphi phakathi kaSathane loKristu? Ilwelwa ngaphi? Engqondweni zabantu, mfundisi, ezinhlizweni zethu. Ngifuna ukuthi ngilandelele umcabango abawulethayo. Ngithe ngifunda i-great controversy ithi iBhayibhili okunye likwenzayo, mfundisi, yikuphakamisa uNkulunkulu limfaka endaweni yakhe njengoNkulunkulu, lo muntu limbeke endaweni yakhe. Yikho kwenziwa lilizwe. So lapho umlobo asilethela khona yingqondo kaNkulunkulu, sikhangele lengqondo yomuntu. Right. So ingqondo yomuntu, mfundisi, unoze usethintile ukuthi vele umuntu uwile. Vele khonokho sicabanga ukuthi lwana uhlakaniphile, uwile and uyisithutha. Mina ke ngicabanga ngento ye-French Revolution, mfundisi, ukuthi asisuseni ilizwi likaNkulunkulu. Nxa sicabanga ukuthi sihlakaniphile kumbe umuntu uhlakaniphile ngacabanga ngcono kuloNkulunkulu, singalisusa ilizwi kwenzakalani? iFrance yake yadeclare ukuthi uNkulunkulu kakho, futhi lelizwi lakhe abalidingi. iBhayibhili labotshelwe emabhizeni street zonke adatshulwa bedeclare amanye atshiswa. Kodwa okulandelayo yikuthi ububi banda, bantu babulalana, isono sanda, umakhelwane ethatha umkamakhelwane, kwaba le chaos. Kwaba lengxabangxoza. So siyamdinga kangaka uNkulunkulu lelizwi lakhe ezimpilweni zethu. Alright, mana mbuye eduzane la ngikhaya. Ezikolo asikhangele nini ukuthi kusafunda ilizwi, abantwana befundiswa ukuthi beekuseni bagcinwe uNkulunkulu, sebehamba baphelezelwa uNkulunkulu, befundiswa izimiso zikaNkulunkulu zokulawula impilo. Bekusahlalisekile. Kodwa khangela ukuthi umhlaba unjani, mfundisi, ngokususwa kwelizwe ezikolo, sokungena inkolo ezingamvumi uNkulunkulu lentando yakhe. So khona lokho kodwa izehlakalo esizikhangeleyo ziyasivezela ukuthi umuntu uyamdinga uNkulunkulu lelizwi lakhe. Ngimuzwa kahle ukuthi bathandekayo nxa silalele isikhulumo sanibona sikhulume siveza ukuthi ukubuthwa kwesizwe, ukubuthwa kwethu sonke sibuthwa lilizwi likaNkulunkulu. Ungasusa izwi likaNkulunkulu umuntu bayinyamazana. Umuntu bayinyamazana. Ngendlela siligagadleleni izwi kabani likaNkulunkulu, siphile ngalo bathandekayo. Singayanga khatshana, mfundisi, ngilokunye lapho engikutholayo la. Ngitsho lasemthethwandaba iBhayibhili iyafundwa. Nginanzelela ngitsho even kungaba ngomunye wethu sesitshile kuyafundwa iBhayibhili. So kona lokho kuyasivezela ukuthi iBhayibhili nxa ilaphana iveza inguquko etshiyene lomcabango womuntu. So khona lokho singakubambisisa, asibambiseni iBhayibhili injengoba injalo iphelele kwithintile isigaba se-Testament elidala le-Testament elitsha. Singalihlanganisa linjengoba linjalo, silifunde ngomoya oyingcwele esiphathisa, liyasincedisa. Sivumelene ukuthi impilo ilwela engqondweni zomuntu.
ingqondo zomuntu omunye utshothana zimfitshane azikwazi bona zibambe amaqiniso eBhayibheli. Pho singenza njani ukuthi la maqiniso kathandekayo ahlale engqondo zomuntu? Amaqiniso singawabamba njani bona aphile phakathi ukuthi kambe kungenzeka sibili ungakwenza ngephi indlela? Singakwenza mfundisi, sikwenza ngokuthi nxa silifunda lona leli lizwi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu asiphathise ngomoya engcwele owayekhona lona leli lizwi libhalwa ukuthi asichasisele ngcono, singasuki lapho sesilikhipho kunye sangezelela okunye okungahlali khonapho. Nxa ethinta indaba kamoya oyingcwele mfundisi, isivezela ukuthi ilizwi leli lalotshwa ngabantu yebo, kodwa befunzelelwe ngumoya oyingcwele. Kusitsho ukuthi kakufanani lo great expectations. Hayi, akulotshwanga, asongqondo yomuntu. So nxa ufuna ukubona mfundisi ukuthi iBhayibheli asongqondo yomuntu ukuthi ngingayibala inoveli ngiqathanisa ingqondo kaNkulunkulu yomuntu ukuthi inoveli ingqondo yomuntu ngayibala ngikholise kunjani but kulesikhala mfundisi ngiyifundile inoveli ngayi-enjoya ngazuza i-vocabulary lakho konke, kodwa leli lizwi umahluko walo yikuthi lisuthisa umphefumulo okungeke kwenziwe yilokho okubhalwe ezingqondo zabantu. So yiwumahluko and siyakudinga singaze siwafunda amanoveli lemisebenzi yabantu lesayensi kutheni akayifinyeleli ekusisuthiseni kokwakomoya. Siyalidinga ilizwi likaNkulunkulu. Akasibone ubuqotho balelizwi likaNkulunkulu. Isiprofethi sikaDanyeli esihlanganisa umlando wezwe kusukela esikhathini seBhabhiloni kusiya esikhathini esizayo. Lesi siprofethi esinjengalesi siwuthinta njani umqondo womuntu na? uDaniel 2 mfundisi ukhuluma ngembali. uNkulunkulu ayivezela inkosi uNebukadnezar. Uhlaqale ngembali ingakenzanga. Khonoko kuyazivela. And ungayifunda kuhle uyiqathanisa lezihlakalo ezalandelayo ukubusa kwamakhosi. Uzabona ukuthi kuba yipuzzle engena kungasali isikhexe. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu kalichayi eceleni, alibethe eceleni, kalikhudi. So uDaniel 2 kasiqinise uyasincedisa ukuthi silahle ingqondo yomuntu seyami engqondweni kaNkulunkulu. Sibona ukuthi umuntu angakhuluma ngalento ingakenzeki sibone siphelela kunye ngakunye sicisa ngkhona. Yes. Ayisongqondo yomuntu. Njalo ithuba elinganani mfundisi? Ungakhangela ukuqala kweBhabhiloni sizofika namuhla emazwaneni kule 10 nations ezibusayo. Isikhathi eside kakhulu sona leso. Kodwa uNkulunkulu wayiveza and nxa siyilonda kuvezakala to the dot. To the dot. Asiyenze phambili bathandekayo. AbaseKorinte besibili ngo4 verse ka3 usiya ku6. Akusibhalele bona. 2 Corinthians 4 verse 3 kusiya ku6. verse 3 kusiya ku6. Yeah. Lanxa ivangeli lethu limboziwe. Limbozwe kulabo ababhubhayo. Bamba khonapho. Limbozwe kulabo kanjani? Ababhubhayo yana phambili. uNkulunkulu walesi sikhathi usenqunde izingqondo zabangakholwayo ukuze bangakuboni ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Utshoni ukuthi usenqunde ingqondo zalabo bangakholwayo uNkulunkulu walesi sikhathi. Amehlo abo anqondwe ngayiphi indlela baphukuthekiswe ngayiphi indlela futhi engavuleka njani amehlo abo? Sithola ukuthi lapha indlela amehlo anqondwe ngayo ukubana leli iBhayibheli leli lizwi likaNkulunkulu leli ukukhanya kasisalifundi, abantu kabasalifundi, okuveza ukuthi sekuhanjwa emnyameni ngoba yile likhanyisa indlela yethu ukuthi sibone ukuthi siqonda lapha siqonda la. Izikhathi eziningi asisalithola ithuba lokuthi sifunde ilizwi ngesizathu sokuthi siphatheka kwezinye izinto size silikhohle ilizwi eliqhakathekileyo. Sikhona lapha ingqondo ngakungikhaya vele sesilenhlelo ezikumabona kude. Yizwe sezinqunde
ingqondo yethu ngoba sifika sizabukela lokhuyana sibukele lokhuyana sesibuye ethubeni lokuthi asibale nini iBhayibheli abantu bonke bayasebelele. So khona lokho ingqondo nxa singachitha amathuba siseBhayibhelini siyibala kuza senza ukuthi lanxa sokufika ithuba lokuthi silibale kube soku ingqondo zethu sezifikelwa yibuthongo kulokubana sicela umoya asichasisele. Okay, siyabonga ngokuzwa kwamagama njalo. Now njengalokho leli kota sifunda ngempi enkulu phakathi kaSathane, impilo ilwela ngaphi, njalo lamavesi asincedisa njani ukuzwisisa lindaba. Amavesi engiwatsho ngoRoma 7 ivesi ka23 lo 25, uRoma 7 verse 23 to 25, lo chapter 12 okaRomans verse 2. Walama verse asincedisa njani ubana sizwisise ukuthi kanti yona limpi esikusaxoxayo isigcawu sawo sibili sivela ngaphi, balelo ilwela ngaphi. Akusibalele amavesi lawo. Roma 7 verse lingeli ka23. Yeah. Kodwa ngibona omunye umthetho usebenza ezithweni zami. Usilwa lo mthetho wengqondo yami ungenza ngibe yisibotshwa somthetho wesono osebenza ezithweni zami. Sicine kuba 25 somebody. Yeka isinothongwane engiyiso sona. Ngubani ozangihlenga kulo umzimba All right. wokufa. Yeah. Ngabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngakho ke mina engqondweni yami ngiyisigqili somthetho kaNkulunkulu. Engqondweni yami ngesigqili somthetho kabani? kaNkulunkulu. Yes. Kodwa ngemvelo elesono ngiyisigqili somthetho wesono. Ngiyangqondo kulento ezimbili ezibaliswayo lapha isilalele bathandikazi. Akusibalele lo 12 verse ka2 sizwe ukuthi uthintane futhi ngendaba le yempi. Roma 12 verse 2. 2 yes. Lingavumi futhi ukulingisa umhlaba lo. Kodwa liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibanja. Lapho ke lizakwenelisa ukuhlola lokwamukela lokho okuyintando kaNkulunkulu. Intando yakhe elungileyo ethokozisayo lepheleleyo. Amavesi la asincedisa njani ubana sizwisise lindaba na? Okukhona lapha kubabukeli labalaleli ukuthi sesithanda ukulingisa. Nxa silingisa umhlaba ingqondo yethu isihlifiphala. Ngananzelela lapha uRoma 12 verse 2 uyasivezela sobala ukuthi singafisa ukuphila ngokwentando yelizwe. Ingqondo zethu ziyaguqulwa siyenziwa sibe batsha ngoba yona imibhalo iyisivikelo kuphela engasigcina ingqondo zethu zihlambulukile. Kanti vele uSathane uphatheke ngokwenzani engqondweni zethu? La uSathane usebenza engqondweni zethu kuletha umnyama mfundisi. Alright. And umnyama uletha ngokuthi singazuza ukukhanya okuvela elizwini. Ukwathinta unoza ukuthi siphathekile ngemsebenzi yethu eminingi asilathuba lokufundile. So uSathane uyasembesa ngobumnyama nxa sinjalo. Le ngqondo zethu ziyaphatheka ngamabhizinesi ziphatheke ngalokhu langenhlupho. uSathane abesesincicha amathuba okufunda. uJesu abesesenzelani according to uJohn 5 verse 39 abesesiba yini empilweni yethu nxa uSathane ephathekile ngokuthi asiphambule asilimaze asibulale engqondweni zethu uJesu kodwa oyini? Imibhalo ifakaza ngoJesu. Right. Yiyo kuphela okumele ukuthi sichithe amathuba siyifunda. Usayibala lapha. Verse 39. Yes. Liphenyisisa imibhalo liyihlola ngokuba licabanga ukuthi ngayo lilakho ukuphila okungapheliyo. Yiyo le imibhalo efakaza ngami. Okay. Imibhalo efakaza ngabani? Kristu. Yeah, iletha mcabango bani ngempilo kaKristu empilweni zethu na? Yale verse. Impilo kaKristu mfundisi yiyo isenta. Yeah. Yiyo inziki Yes. Yeah. yempilo. uKristu nguyinziki yempilo yethu. Yikho ivesi liyane esiyifundileyo uJohn 14 verse 6 ethe yimi indlela leqiniso lokuphila. So singela Jesu vele kasilakho ukuphila. Yikho kumele siye kuJesu. Uthe kakhoza kubaba ngaphandle kwami. Nxa sifuna ukuya empilweni
kumele siye kuJesu. Ngiyithanda kakhulu kuJohn 1 lapha mfundisi ngendlela uJesu avezwe ngayo. Besemfuka kwakhona Oh, ithi uJesu nguyimpilo. uJesu kalampilo ngiyayithanda nxa uEllen G. White eyiveza uthi impilo yakhona kayibolekwanga, kayizuzwanga kwenye indawo, kayiyamanga kwenye indawo. Yikho wenelisa ukuzoyibeka phansi impilo aphinda ayithathe ukuze ahlenga umuntu. So nguye ukukhanya kweqiniso. Abe sesilethela uJohn 1 verse 14. uJesu wathenga uNkulunkulu wembatha ubuntu ukuzohlenga umuntu esonweni. So kuyilokhu uJesu asenzele khona. Kuyikho ukunqotshwa kukaSathane empikazini le enkulu emangalisayo. So singabanqobi balaleli. Mina mfisa ukuthi ke siyeni kuJesu lelizwini lakhe liqinisile and impilo esiphakathi kwayo inqotshiwe lesikole siyayazi umnqobi nguJesu ngempilo yakhe. Sisiyabonga abathandekayo ukuzwa amazwi njengalawa. Kuqinisekile bona singahambi ebunyameni. Ilizwi lakhe likukhanya. uJesu ukukhanya ezimpilweni zethu. Angeke ngizwe ababili besitsho amagama bokucina kithi sonke abe sesikhulekela okamaphosa. Siyabonga ababukeli labalaleli. Sinanzelela ukuthi ngaphandle kukaJesu asisilutho. Sinanzelela ukuthi emhlabeni onzima kangaka iBhayibheli kuphela yilo liza kuba isivikelo sethu. Singaphakamisa uKristu kukho konke sikwenzayo. uKristu kube nguye simphakamisayo, sizaphathiseka babukeli labalaleli. Njalo okuqhakathekileyo kubana silinde sifunda ilizwi. Kube yilo esidingisisayo verse ngevesi ukubana kusincedisa njani nxa siphila ngokwentando yeBhayibheli. Alizanga ngentando yomuntu kodwa laphefumulelwa. So khona lokho singakubambisisa babukeli labalaleli kuzasinika ithemba legunya ukuthi konke esikwenzayo sifunde kwana kulotshiwe ukuthi ngoba impendulo iseBhayibhelini. Sizathatha leli thuba sikhuleke. Baba wethu osezulwini siyabonga ukusinika ithuba lokufunda lona leli lizwi. Sesilifundile esikucelayo yikuyala silokho siphikelela sifunda lona. Usisa ababukeli labalaleli ubusuthinta lathi impilo zethu zingafani ngenxa yasona lesi sifundo. Ekupheleni kwento zonke yikubana iqiniso liyala lokho liliqiniso. Siyakhuleka sikholwa ukuthi mlimo konke lokhu zasenzela ukuthi ekufundeni kwethu sifinyelele embusweni wakho ngegama likaJesu. Amen. Amen. Hayi asihlangane bathandekayo uvikela izayo sikhangela ukuma ekuqinisweni kosisibuse sonke.